Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, mubana natwe imigano dukora umunsi ku munsi bibegaruka ku makuru na documentary mu ngeri zigiye zitandukanye. Mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo, umugabo witwa Oscar yafashe umugore bamaranye imyaka 10 asambana n'umusore arusha imyaka 15 y'amavuko. Umugabo witwa Oscar Musabyimana utuye mu kagari ka Kidahwe mu murenge wa Imyaka mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo aravuga ko afitanye amakimbirane akomeye n'umugore we witwa Uwase Emeline bamaranye imyaka 10 bashakanye, aho amushinja kumuyemukira no gusambana n'abandi bagabo. Musabyimana Oscar avuga ko ku itariki ya 12 Mutarama 2026 irondo n'inkeragutabara bafatiye umugore mu cyuho ari kumwe n'umusore witwa Nizimana Albert wo mu mudugudu wa Kidahwe, bakaba bari gusambanira mu rugo rw'uwo musore. Oscar avuga ko ivyo byabereye imbere y'inzego z'umutekano n'ubuyobozi bw'aho batuye. Uyu mugabo witwa Oscar yabwiye itangazamakuru ko yari asanzwe afite amakuru y'uko umugore amuca inyuma, ndetse akaba ari n'impamvu avuga ko yatanze amafaranga 100,000 by'u Rwanda kugira ngo umugore afatirwe mu cyuho. Musabyimana Oscar avuga ko afitanye abana babiri n'uwo mugore we, harimo umwana w'umuhungu n'umukobwa, kandi akavuga ko bashakanye Uwase asanzwe afite undi mwana umwe. Oscar yemeza ko babanaga barasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko, ibi navuga ko bimushengura cyane. Uyu mugabo kandi avuga ko afite impungenge z'ubuzima bw'abana, ari nayo mpamvu yemeza ko kuri ubu ngo abana babana mu mujyi wa Kigali, agasaba ndetse inzego zibishinzwe ko zamufasha kubona agatanya agasubizwa imitungo ye avuga ko yatakajwe n'umugore we, harimo n'akabari avuga ko yari yaramuguriye nyuma kakaza guhomba. Gusa ku rundi ruhande Uwase Emeline ahakana ibyaha byose ashinjwa n'umugabo we, akavuga ko amubeshyera agamije kumutandukanya n'abana no kumuharabika mu ruhame. Emeline avuga ko amakimbirane yabo ashingiye ku kutumvikana ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina idakingiye, avuga ko umugabo we yabijyaga bimukubitira. Uwase avuga ko atigeze atabana, agashimangira ko umugabo we ari wabasabye ko bajya kumusura nyuma akanga kubamusubiza, bikaba nabyo byatumye abana batakibana bakabana n'umugabo mu mujyi wa Kigali. Iki kibazo kigaragaza amakimbirane mu miryango gikomeje gufata intera hirya no hino mu gihugu, aho impande zombi zishinjanya, bigasaba ko inzego zibishinzwe zigira uruhare mu gukemura ibyo bibazo. Iyi nkuru ije nyuma y'uko hari n'inkuru twari twabagejejeho yavugaga umugabo we wabeshye umugabo we kagiye mu kazi mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba, gusa nyuma akahita ajya gusambana n'undi mugabo mu karere ka Nyarugenge i Nyamirambo, nyuma bakaza kubafata. Ubundi mu Rwanda itegeko numero 68 agakato 2018 yo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 2018 ryasohotse mu igazeti ya leta yo kuwa 4 tariki ya 27 Nzeri mu ngingo yaryo y'136 yerekeye ubusambanyi uko buhanwa n'uko bukurikiranwa, ivuga ko umuntu wese ashyingiwe ukorana imibonano mpuzabitsina n'uwo batashyingiranywe abakoze icyaha. Ibi iyo bihamijwe n'urukiko uhanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe. Gusa gukurikirana icyaha cy'ubusambanyi ntibishobora kubaho igihe uwahemukiwe atigeze atanga ikirego igihe uwamuhemukiye bashyingiranywe mu buryo bwemewe n'amategeko. Nivyo reka mubwira ngo ntibakoze kubana natwe, nimba ari ubwa mbigeze kuri Talk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nakubwira ngo nugende udakoze subscribe, kandi icyo ugomba kumenya ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.